rong malom wo kang huwer bang phwa phan ke neblong holo khwa long aron repen noklang ki ke jor Karbia tumta beha be paranat amek prang bomlo Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbianglong Fashion Week 2022, both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required height, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary audition scope. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Dongka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Bhomkura dap ke me na tum dona phan ni sami juli be pehin ma bacheri lo kardom pina birtang ton pen arjei tha Bokajan police station angkang kidamtang chiti ni phai ke thom arni adapor phai phopor malom inut rong arlo vo voka kang huwera bang phwa phan raratum nebdon cheklo Birta kelong du na tengke kidamtang pinanga chiklo malom penlo rong arlo vola pen voka ingbu verditi seda komada bang phusi kang huma pu che than sai ti tian bet bang sar palam thiason hoton beleng bin tik henlo kachong humiji muingkrung chathang ki bina porlote jingnang chekji pason si pinian ke vo lapen voka kang vera bang pu jingnang chek kang hua bang pu amen biman boro asar bora men sagar boro ahem lake domukhia ward number 3 pusi chethang kachong hua bang phwa phan karjo hot ka chethang ponke biman boro abang rakia khormu mate drugs kirim bomajo drugs ka chonam je phan tangka vedetiki masilahai vo voka chonghu ben chojorsi drugs ka chonam i pusi chethang bang so hut vo kang hu biman boro pen bang hini drugs ke joramen ke paklang ponke Tarjan Singh ahem Amrajan Babu Ali ahem Bokajan buta pachini kachong hua bang phwa phan SGB borsing be ahem long raratum pondet Seda biasang ho bang ke thek thulong lapen kachini thulong bang ke wo kang huchot kalisi drugs ki rimalam ki roko gajok lapena apen ajo happen drugs sirin takilong lo gajok Bokajan police atuma phan hangsi police station alongan papondat Bokajan ben ananterang Karbiang nomor Borpothar police station angkang Deopani constituency ke parlo Santipur adung holokhwa notun bosti malom aron repen noklangki ke Abirta longdun noklangki ke sarkar penda ke jorke kham khedo athela so noklangki ke ason kapre ka phan kali lake hor ke danga phan pupena jok sarkar lapen excise department benta ke jor ke khangdo Bonta Deopania habar ke do inut kedar chetri pabang phuke labang so asai langno pinnanar ni pen claim bom pusi Birta longpon kedar chetri bang bakalia na thupen bansi Santipur holokhwa mate Deopania habar malom adon labang so noglang ki Jordan titi puta inut bang hini kinam dunbe katum pen than pachini এই গল্প কাৰ পৰা লৈছিলে আমি কেদাৰ পৰা লৈছোঁ সেই আপোনাৰ কেতিয়া দি থৈ যায় আপোনালোকক লালি গুৰটো আমাৰ 3 মাহ 4 মাহ পিছত দিব লালি গুৰটোৰ কাৰণে আপোনাৰ গোলাঘাট যোৰহাটৰ পৰা আপোনাৰ ইমান এটা ধ্বংস আপোনাৰ পদ্ধতি অৱস্থাত মানুহৰ মৃত্যুৰ মুখত ঠেলি লৈ গ'ল আপোনালোকে সেই বিষয়লৈ জানেনে মই জানা নাছিলে লালি গুৰ দি আপোনালোকে কি কৰে বিক্ৰী কৰোঁ গুৰটো বিক্ৰী কৰোঁ গুৰটো দি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত বিক্ৰী কৰা গ্ৰাহকজনে কি কৰে আপুনি সুধিছে কি বনায় আমি খালি বিক্ৰী কৰোঁ ইমানটোৱে জানো তেওঁ আপোনাৰ এইটো গুৰৰ পৰা কি বনায় গুৰৰ পৰা চুলাই বনাই চাগে Nasi isi kamang humi me alama bangke lahai alama putak police lapen excise atom chini dun dedet ma mate kachini ne kachekrong ma puta arjumi me pusi penang an kacherok to aralatum arjurenti Nasi lason sai langlo kekle matuma phanke abedun dera
ke pon ke wanalong lapen ke jora saipen khangdun sikimi athe non kachari boma sarkar atumke lahai asai langno ke claim aphan aning dog de bino nasi police excise atung arona tengpen ame thang asai che claim pamira naso noglang ke jor pen pang ton nang pusi ning jerinti bokajan penanan terang karbeng normal St. Xavier English High School, classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638 801 264. Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8 October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. Hamren constituency arlo rongsurong boralongta arniwang karbia tumpen borof kejor mate akang sama hormu kejor asai keklem ingdang bom tanglo. Isia dera habar haparalong kacerai komji aphan purote jakong horang penma nangli kamatha. Bonta lakali. Ing samjin atowar pen jongsi mithanga havar jognangji pulote jasamet beha bepar alotianat kengkam kachejor pensi klemdam ik vegnangji kebe keche havar haparalong pinilapuan kaching thurlong abidi konat koson pen lopulote beha bepar anat pen henlo bonta kadia la pen ninga chepaning dinga bangke kenang sor binong labang solam pinilitum kachinia mulok aphai un anpen kapang dangabang kenang sor Karbiang nong life at hengno inut karbiang bongpen beha sai ke klem ka cepaduk khruba bangphu ilitu makorte lason si nang cepachini don nili men ke sarmen to bila pe nili rong ke serlong chor khorsing rong hangaro si nili labang so kam ke manga jid ding ulo athe ke dam tang ning kan ko anane ilitum karbiang long long sami labang so karbiang long ilitum ke amen karbiang long sami chojor cholang sam banga khai to sinang jorbo chunam chore si tamil tum banga khai long si chunam dunang bo la pe hala banga khai ke ilitu akaphe do ilitum karbio sumar tum ke alam ke thek thepen ke danglong chunam chore long si tamil arang litum komani ka hinudak akichi khai tum ke alang litum pha chong thu chu bai pondu nili thek dunong olo lason si alang li ke ongdung aning kan penlo bangso borof angling kachojor pensi alang li hem tunalong hemrit chelana ilo Arnisia long jum hek asika penli alangli long seta alangli ning chepaduk de pinpur me aprang akai a ove hotke bora fangkling osomara tuma phan nampiji buseta hem thikuba matke long ike athe hithi kula along ansi ke jor kela nasai thek long chot bonta piniarni osomara tuma phan rong rup along kachi ruwa mekri keven ilong avar sai ke long lake tok biasang ho kachapat du panajok hamren constituency arlo arniwangta rong sorong bot bitheta borof ke jora bangphu la alang liphan churu ri un e labang so asai kaprek ka hawara longta ke jor kapale dam e thekje aphan pulote inut bang hinivet ki un e tangte koson loki un po nili inuver bai chok sidaji pusin tu agrum non sitame bang trok do tanglo la pe nili tum ribom la non sitame ribom la nili tum la bang so group long komene jong sinang lu dunji pulante nili tum ponji alang li gari pen si jorji pulante gari ta pipo la pe cycle pen si jorji pulante nili tum cycle si piji la pen non alang tum mat hapo borok ke jora si joni ke julu le punil tum la anchot kali nili tum non ke la borok ke jor ke judlo pulutang te amithang rong arong pen mathe amithang ke dam thek ana diman toy pola tu phan kovea bagan la pen cheka bagan la hai parjuan po yo se adim nong lo te ni tum nong pachewang thupo tangka poisa lu dun po hadak lu che
Lapuson si karbia khe kaching thodun thek ja phan kaprek asai kamatha pon thekapot karbiang long life penta kurwang thu pajiodun iglo jengkha hawara long pen chenglok badong rong sopia long an lason si bike pen borofangling arni wang kejorpon theklong bang supen ali kelong phutha karbiang long life executive editor rongbong terang phan kapachini pona birta tengke adontina osomar apor pen apor kapania made kachiru ahut bangso borof pen osomara mekri paham ilonglo sarmen tok bipen kapachini pon thualam the lapuson henlo non kisi mana tumpu nili phanang pulo ba khai nang pajo dun long nang nelu plung jui nang pu la si nili anu phan anu tim hana than kang lo la bang so ki plung gal tum ja kong pele plung nang ji kali kang check bele tum plung nang ji kali ili tum methang atum ke claim nang ji nang li methang amunit pit pa la no la pen rong long than te kang lo methang khai long le che nam na ke nam atum sta mel pen ke jor sta me methang kar bia khai le jor nang pu che than bong lo tang te no la pu la bang so dim long nili choro pik lo banga khai long ke wan anke lang tuk the pi up to badong anke banga khai ke war por de nam dun de polam arjulong penmelo neli la pen neli methang masi chini dang lo la si la sona dim neli choro lo la sona dim pulo de litum jak kong pen plung nang nelo nang ne pulo tang de alang litum ta ali ka via son claim ji ma claim kli news report rongbong terang karbiang long live AGVB Regional Office pen Dhantaghat Assam Gramin Vikas Bengalong Kahomri Padosi Bangso Bengalong ke claim ke dama phutha kachini ja phan rat pen alam the enpon Kinamtang chiti ni phai hinier ni Dhantaghat along ke do Assam Gramin Vikas Bengalong ke claim ke dama phutha ke langchare aphan pura AGVB Regional Office Diphu pen Kahomri da Bangso kahomri da maporahut la bangso bengalong account ke duatum la pen penangan cherok tok araratum chetong dunsi bangso bengalong eson sonia kisung la pena kenang sot ason kenang je phuthak chethandon sonsi alang litum ka chethandon lake bangso bengalong angbong malom passbook up to date machine kahino job account holder atum penang kisung donanglo nasi bangso machine ke pamisen verge aphan chingki chethandon la pen passbook setame akimi kelong le aphai atum do ulang nasi prabjin pen passbook akimi kipi pon labje aphanta pachini do lapenan parta KCC loan mesen pen kipi pon je aphanta chingki je thamdo lapen account holder atum tangka ka chathap lapen withdraw phan kiwang atum armu ki do o job penang na kisung chitong nang kok tiki nasi cash counter papat nang ji palam he huisitami thamdo bangso phuthak AGVB Regional Office pen kebang Regional Manager Bhaskar Jyoti Senapati lapen Senior Manager Dilip Barman atum setame bangso phuthak RDN ponsi Prabjin pen lahaya kisung kapajok ji aphan branch manager aphan pin kharpon po lapen cash counter bangke non amat ke kepaba jawar sai abelang pusi than paklar pon lapen bangso bengalong account holder ke do job ke claim ke dam asap kachapar jang ponji aphan kewang jilang arni pen Customer Service Center Longni Longthom Kepek Ponjaphan Dhantaghat AGVB Manager Topon Basumatari pen Chingki Chingwai pon poputa Than Paklar pon Lapen Bangso Bengalong Rat pen Kache Langrunji aphan Customer Service Committee Kache Sing Ponjaphan ta pin khat tekan Dokmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke joki long jia phan Amar Jivan hin pen mesen adowai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adowai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Hop 5A Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Chorolo Pinara Abirta Kelaponsi Cantonilo